tho ku Umroy Presbyterian Church. Te kani kadi kesnong jong mahe. Umroy. I dalam mata la poi snong la jong dah habia keran dah ke boy semua. Dere. Wow, Persian cat. Oh my gosh. Persian cat hoy. Non. Oh. Bas mau perlok. What a view. Mentang mas mau dah benet. Kelas dang sound mar bang abam yu singkom kasih. Hak per mau ben bat ibadeng. Badeng dok tudong. Badeng sim deh, badeng dok tudong, badeng sim. Kata kalong ban syakset patok lagu nu lai benai ka step ke bakaman bahai pi ki palak barok ki bapet ka video ka jonga kan ka por ka pamanta ke kan ka si ngin yelcha Namdong Khanduli Badon siya West Gentia Hills niya kan ka denti na pong Ribhoy niya Olosnai direct to Nartiang pan ngilet siya Namdong tementa kadang don ni hapo maulai mauyong azan poi rendang priu tetap tentang kasih dan marway alun alit siya ya i henmen juga nanti na po umroy dengan sepenuhnya pergi pada baro ada pikwa banlet sha Gentia mo sha Nartiang kelajan pha dak ladang ilet nang ni napo Molosnai dengan sepenuhnya pi anding lapoi syati syapo Molosnai mo kalenti kalong kumno de lese yodon ki para parlok hange ki bape ye kini ka video kini ka por ka bamta gabha bapin let no nang ni na po Ribhoy mo kajan pan ito kan sepenuhnya pi andang lapoi syati sya umroy mo pelok-pelok mentang ilai poi Adam site Sinong jong i mahe nang san ru kelajan nang ne hoi ngaklet ban itu ibi ngade nang ni na po umroy kentoj laban sero ngade boy ama proud boy kelajan baga sinong jong nang ne yaplat syaka mon kelajan pamo apa ngade you proud boy anang baru penruai ya gajing ruai Ribhoy gajungi toh hari ini kapur membangan ruai si dekat jeng gajing ruai ke Ribhoy antema aduna yam wan syati shalabare syati Yung magdona mingi siya mountain siya sebni Ribhoy ritam kari jonga donglang kikunjong pa Gelingin yang hakawi kakerteng Ngin kiuker kan rukam syaneng Mahero basmat baban rai mo kasur kamyaki mo kamdalongi kasurhan deh kamyaki kasur toh kadangnya kali tetap kita mengandring video kasujit japa toh oneng lapoi yang hapo sinong jonga agaba ngan lichao yo men jonga ngansa ring ke video mo toh ngilajan poi hakas nongjong i mahe nangsan kani galenti bypass po dalam seperti di galat bandrung hakas nongjong i mahe nangsan
hasnong kisit khot doba ne doma he ru hayeng te kisit khot inga ruba de ki persa ki jonga ki khot ma he nga de pihak let na ni kala no ini signboard botho tu Umroy Presbyterian Church de kani ke kisnong jong ma he Umroy de kani ke dong ketika dong Umroy Madan ke kendiat sepang kani ke senong mo ke Umroy inswa kadon san senong de bukan tup ke Umroy Laban Seru ke Umroy Madan ke Umroy Umdo Perti ke Umroy Nongra bat ke Umroy Jayo Pedeng begini kisanan san senong menswa ilong ke wei ke senong de ipai jonga dangam bakla kum gejing itu kana gejong I mama jonga ila long teng urang ba snong ha kapor ba ini kisan snong kinang long kawai ke snong dan re analami kisni pa lanang ya kisnam ni layo la gejong snong urang ba snong la don la gejong itu mentaru ide para snong I jonga ba ihon hande te ki itu lo dia ngapro kemarin di try snong ni teman jadi dalam bentar dalam pui senang lecong dah habis keran dah ke bohoi semua. Dere. Wow, Persian cat. Oh my gosh. Persian cat hoi. Oh, kini ke Persian cat. Kini ke Persian cat jong I madeng. Wow. Ambil si bendring perlok. Kini ke Persian cat jong I madeng I jong apa? Aduh. Ilajan koi mo ilajan koi hasnong imahe hasnong imahe negeri hasnong imahe nangsan begila cine kadang gayeng ke jong asyai tutai udah mandang kelap tutai Selamat. Tak leklah ni. Ring YouTube video kan mah? Bukan gini perlok. Kelenti molos naik direct sah. Nandong. Ini di Manjonga. I Pak Michael. Di Instagram hilaban search I kenapa buat itu? Sim. Hah? Michael Sim tak. Di mentah perlok ni layar poi yang ni ha. Berembang di larung ini kan iya kan ini dah yo berembang nanti aku makan dengan yo berembang kok nang ni pihak pelik keliti lah ada pihak pelik sa cherry blossom ni tadi mah oh sana hai belum lagi kelak padahal tu kelak oh tak tegi perlok baru kiba wak balik cherry blossom ru pihak balik gede kelenti Samadan Kurkelang kacing he jong kata Kamadan galong Sausha ya KJM Stadium gede ka yo borbong dila da pi kwalet sa namdong sa nganong sa nartiang sa namdong pihak rung sa nang dina borbong nang ka pin haplet susu kamsa kamat pinap cross ya ka snong mau teneng itu ki snong ki thanong yao andin sekaliar bang naliar bang pat sa iya bebe to man seperti ini sibet on dingla poisa liar bang mo hadu haliar bang kadang haba po umroy konsumsi naliar bang sekmat pat kalau dei mahoti konsumsi de mata kasi de kata kajing ya ilti kajingi kalong nado na East Coast Hills, Sharibhoy, Naribhoy, Sha, West Jantia Hills. Ado lightly district. So tuli mau bisa. Mau huti ga Ribhoy itu memang huti. Okay, district. Oh, district na. Constituency wise part, umroy constituency, tu Mahuti constituency, tu Nartiang constituency. Sebenarnya dia ada gila poin siti sah biar bang mah
Poro-poro kani kadai kasnong kedong hulu kawa marjan baka snong lerbang ka bangala ong ipi bene akhpat ngilajan poi hi kasnong lerbang kani kedong hulu mo sini si yo ang tu kican rendi ya oh te ki poro-poro ki bape ya kani ka video ka chunga kani ka por tapi nada pi kwa bantit ya ki janyer rendia oh ki rendia hang ni hak dong hulu pila banyo te kibon hi ki bade kaya tu cajer tu ba disin itu pui nga cat rembai ya rembai oh ki rembai ki basi dia ni nada pi poi yang ni kesnong beriru itu kenyang beriru kenyang orang oh kiri kenyang te adem ki snai gitu ki rendia apa te hang ni kedong hulu namar ba don way kun jong man jong au la jutit teng ni ki rendia nang ni kila ban custom ru kila ban custom kila ban pa bu de ki kena ki kenja simbol ha gitu ki rendia ki jong pi kila ban le ka te ka best bang ni kani ka de ka snong liar bang mo ang ning la poi liar bang pa snong liar bang te hadu hang ni kadang hap umroi konsensi te nadu kani ke surak pat sakwat nadu nang ni ladai Mauhati constituency te menchua ngani itu kana ipi perlok baro menchua kani ke surak kamlong rakum ni marselat ya ke umroi konsensi na marselat na umroi konsensi nani na liar bang kani ka surok kalong ka surok kulai atrai kadang bah surok ba syong kulai ba tambah ri mentapat kala bah babas ba ka surok nandu nang ni na tempat liar bang syahmat kalong ikum ni syadu sya nartiang ka surok kalong ka babas ba kamdan ka genram te babas ba perlong ni eto anda kira poi kamut na sakawai ru manong ba na liar bang sa Maules nai kadon kumba arpo kilometer dunai teklajan ba te Maules nai pa chudu sa nartiang kadon kumba pentahi arpo kilometer dunai te takadau ki parlok baro ki ba peje kani ka video ka jonga ada pikwa ban le cikithan nartiang kelajan ba nang ni na Maules nai surok ru kalong ba lenti ru kalong ka baja te itu anda gila poy Maules nai kan sa ring video yang mau oke tak te perlo mentangi lapoi hang ni ha Maules nai te hakmat kedega yo Maules nai he yo bang ni kan dia kedega Maules nai te mentangi hapan lek sakumba arpo kilometer dunai sya nartiang nartiang pan sama sipo kilometer tarai panpoi sedu sya namdong kanduli Maules nai kelah apa Mauhati konstitusi toh malak anangnya kali ngala bandring ka time lapse betul anang ni sedu sya nartiang mo halo perlok namar bakam tani ke sulong surok ikut ni te anom ring video re anda ngilapoi hadu ha jingking umken ngan sapni pi kita jingking umken mo hadu hata jingking umken kanang ha pako Mauhati constituency dengan bakla kan te na jingking umken sakmat pan kala de nartiang constituency mo te mentang ngilapoi hang ni hapo Kendauso ni ke de snong Kendauso eto anda ngilapoi ha jingking umken kan sa ringi ke video ba surok kalau mikun ni perlok tak kata bakwa banlet sa nartiang di banlet nang ni namar baka surok kalau pamhawi kalau mikum ni hadu on daging lapoi sa du sa nartiang al simit sa spa ang jar de
perlo mentangi lapoi ha kene ka jingking mungkin. Sedap, sedap, sedap. Te hadu hang ni kadang dei mau hati konstituensi. Tenang ni sekemat pak ladei narti yang khusus ini. Mo kejekah ni. Tolong kejekah ke pastai ke internet. Tadi. Pika helat semua. Tiang ni lagi beriu dia. Rap sensar. Dengan ni ketika jengking. Mungkin. Non. Oh. Basma perlok. Oh. What a view. What a beautiful view. Satai kadang dei mau hati seni pat sekemat kalau dei nartiang dengan bakla. Deh style pamo. Teto ka jingyat kelenti ke jingi kadang kelajan ni nang ni. Tak tahu. Tengah ngan bu syai ke ni. Ngan saring biang pan ondang lapoi hadu ha nartiang. Tena ni na jingking umken syadu sya nartiang ka don kumba arpo kilometer dunai mo teto saya syam perlo. Tiki masir di bun nang ni. Mo nartiang. Bun masir. Untuk perlok ilapoi hari ha nartiang tebentar sa kumba arpo kilometer dunai terai. Ya kebangi lej solusia namdong kanduli pet pesurok bahar ada ki perlok baru ki bapa beli senartian. I highly recommend ye phi wan nang ni na umroi sa molas nai sa nartian te sakmat nartian rup lawan lej nang itu ang ilapoi mentah ni ha nartian te tong anang nya kali mentah insa poi biang pat solusia namdong kanduli yang saring biang lo video mo. Perlo lagi lapoi ha mu bakon. Badon ha shwa ban poi kasnong badon ka haswa ban poi ya ka namdong. Te ngilajan manang ni dengan sa tadi kita kasnong namdong. Te sibet de basya kapor kumno ila ban lecha ketuka keber mau benar kebetulan ha nartiang mo masih penikai di pondok-pondok ini kedai senong mu bakon akasi te kedai mau bakon mo reha senteng kedai mu bakon mu kebut mau mo te tah nang lapoi sanam dong sa penyi ti mo ta senong nam dong mo parlok baru mentangi lapoi ha namdong mentangi lapoi tekan ni kadang namdong B kam namdong B toh ka journey ka jungi kala kod hi tambah sibet di basya kapor kumnor ngan peni bi ta ka kper mau benar ka benon ki hanartiang gila penyawan ka gila ya kawan dalam ye ki parlok ki jengki bayeng ki basam ni kai tegene kalau deka namdong di toh masa ni saya syam yang sibet mo bye bye na bye perlok layami nang ni na namdong mentangi mulit ban hai no sha shillong aku mengalami pi 6 step ba ada ka por kasya i laban lech sya tu sya kper mau benar badan ha na piang mentang masno ta ka benet pas dang saw lemar bang abam yu singkom kasi ta adangnya kali mentang
Ya anda ngelapoi si desa keper mau benangan sa pedi pi pelok barok. Mo. Ya kene kene kayo nam dong. Lap ni ini. Kalau sisin studio, ning studio ilong haga si coding. Dengan ni ka tayo mentang ilong arsi sajan. Ya, dah. Anda ngelapoi si desa keper mau benangan sa pedi pi pelok barok. Mo. Halo perlok berok te mentangi lah poi hang ni hampir mau benar. Hampir mau benar. Oh kan lok bahas wanga ke jingkang. Ini yang pucuk mau. Hah? Tuh dia. Dah tu. Dah mah. Yang. Lok. Nyelok ni. Guna Islam spot ni. Secerong. Hampir mau benar. Bat ibak deng. Paling duk tudang. Bading sim deh, bading dok tudang, bading sim. Kalau kamu jebok ke kamera dia tuh. Tuh. Terus dah. Itu belum free nih. Hah? Nah, itu terus teman. Cak air mula. Terlalu. Urus mula. Wah ini nah. Monolith of Nartiang, erected by the great hero Mar Palanki and his warriors to commemorate of the glorious events of Jantia Kings. The stone is placed to commemorate the first war visit of the state governor of Assam, Jairam Das Dalurai Ram on 12 December 1955. Nice, right? Nartiang Monolith. Wow, what a beautiful place. What a beautiful place. Wow. Te kiper lok barok kiba dah lada pipo sini Nartiang. Sila ya keban wan kai sikini ke Jaka, sakani ke Jaka. Gimau monolith sila begini, bastai. Ini adalah kot inti lah. Te kanir kolong kajing kerpat ya pi ki nong kersan ki jong I mahe nangsan ba apa pipet ikan ni video ngobha ban sapriang ru ya ka welcome ju ru ban ongi ki parlok ki jong pi hanang ba ngang yu shu ka jingkersan na pi but ngangit scam ba ka jingkersan ka jong pi kan I min sim yang ba ngan treshitam ha ka baidai but kani ka YouTube channel nambang nang la ban upload ya ki contents ki baper tetongan peni pi ni ki monolith ki badan nema. Wow. Kemud kani kadai baro ka kajing le kajung Mar Palanki lambat ki kenhun sipai ki jong. Wow. This is nice. No, to commemorate. Try day ba ya ang gani basakan mau try mau. Oh, kali kajing sakan mau try kajong Mar Palanki, but ki kan hun sipai kajong. Oh, wow, this is nice. This monument has been declared to be a national, to be of
national importance under the Ancient Monument and Archaeological Sites and Remains Act 1958, 24 of 1958. Whoever destroys, removes, injures, alters, defaces, imperils, or misuses this monument shall be punishable with imprisonment, wow, which may extend to 3 months, or with fine which may extend to 5,000 rupees, or with both. So this is strictly prohibited. So whenever you visit this place, do not deface, alter, or remove any of these stones over here. Wow. Teka ni kalau gaji kerpat je parok ki jonga. Bapet ye kini ke video habab hiwan sya kini ke jaka. Wan tang ya ke ban pet kai. Wat ketak ya ka. Mo. Pada pi ketak ya ka. Pengat ha ka an. Kata kalong ban syak set patok lah gumnu lai benai haringkat rubat kafain san hajar tingkah. Wow, such a beautiful place. Wow. Basma. You ding ciri hai. Basang. Helai tama. Ya, dah. Te ngasarangin yalet no hi perlok namar ba ngisuan pejang ne namar ba ngi ya lenti nang ne tamo. Ko abanyi hi ya kita ki monolit ki badon hang ni hapo nartiang. Te ngangi skam ba pi ki nong pej jong kani ko video ke jonga berkumjur ki subscribers ki jonga ki pe ki jonga. Ngangi skam ba pi ngong tanat shibon haba pila yo pej kani ko video. What a wonderful journey. Ko mga laong ipi hak to jing lamprang ong ba ngin poi si ki jaka ki baper bat kumjuru ngin kendu i ki brio baper temtak singi nang poi si ki jaka te lese hakini ki kindiat tayo ngin ya kenduru ya ki brio ki baper ta kudai sibon mga i mahe nang san ngin saya syampat ha kawe pat kapor kudai sibon.